USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Napan ko manin pinasyar ni Naida Idjabalayda Manunemi nagtugtugak. Gadyak pagarupen nga ni Nanang na, ni Nana Marta. Itinang ilukat ti Rita. Ket nakito. Na, si Kamanen? Romeo? Nembag rabiyo, Nana? Awan nembag nga rabi kanya. Jak kadimot ko na ka? Nga jak kayat nga si katagbalin nga manugang ko. Jak kayat nga si katagbalin nga asawa ni Naida nga anak ko. So nga pumanaw kan. Pumanaw kan! Ket imbalibag na nga indrekep tiri daw manon nemi. Apo na metinda nga bakit nako nagtinakam ko. Ti amok laing nga mata pobre manon nemi ket dagiti babak nang. No adda mayat nga maikamang kadakwada nga pobre wano na kurapay. Ngayon pati na Marta. Nga pada mimet nga marigrigat manong nemi ket mata pobre. Nagsakit pa nagsasauna nga di nakanukayat nga siyak tagbalhin nga asawa ni Naida. Idintuta, nabayagan nga nubiyak isuna. Isuna laing manong nemi, tawampay tinapasamak kada kami. Agpabata kami matmarigrikat manong. Gapo ka dito may sakla nga construction worker, ket sales lady mat, di Naida. Idintuta ni Manong Hildo, nga kabsat ko ket makibang bangkak magitaltalon. Uli la kami iti ama ket ninanang ti kadwami nga medyo problema na ti arthritis na. Idinto tagagang nga medlan ti panagbiag dada na Marta ken ti asawa na. Kakaiso na ngamin nga anak da ni Naida manong nga ti kayat da ket makiasawa iti Hawayan. Anyang nga ti pamuspusan. Tapno ti kasta ket kayatnak ni Nana Marta. Pati ni nanang ko manong nemi no makita na umuno makita ni Nana Marta isuna pagsawsawan. Kaap-apa na. Kenoren ni Manong Hildo. Iparakpak na lalta. Nga ibaga na nga pagbagam di anak mo, di kapsat mo. Nga saan na nga sa tingan na ni Naida. Gabuta saan kayo nga may kari, kada kami. Hindi pagtrabahuak manong nemi salsalud-sudik kini Jojo. Noan niya taramidek, noan niya ti pamuspusan. Tapno maparukmak ni Nanang Marta. Inya rasaas naman. Si Kugam ni Naida. Na? Si Kugam ni Naida. Ket into naman si Kugam. Awan ti maaramidan ni Nanang Marta. No di mangibaga, nga masapul nga ikasar mo ti anak na. Dahita nga tinapintas sa pamuspusan. Nakunak itinakam kumano. Isong iti may isang aldaw manong nemi nga panag-date mi manen kininya. Naida, napanggam nagmerienda, kalpasan na manong nemi, inawis ko isuna, nga mapanggam magbuya iti sine. Iti unag ti pagsinyan manong nemi saan ko nga ubra iti agbuya no di ket ubra ti mangkarkarawa kini Naida kadag iti maselan nga paset ti bagina. Ket siyempre matril manong nemi ni Naida ket kunana Romeo naku agbuya tawo no ana ha agbuya tawo no ana. I love you. I love you, Naida. Makiinagakmet manong nemi. Uy, makiinagak nga ipalubos namat. Nga karawan, dagiti dakulap ko. Nga mga ayam ka dagiti mansanas, idibig na. Anyan dito nga rin namin, Romeo. Abay,
Mayat? Mayat. Marta lang rin ta nag-check-in ko na. Wow! Dito yan, ti pamuspusan ko na. Tapno di kas takit masikuga kisuna. Kadidton masikuga. Awan ton ti maramidan ni nanang na nga mata pobre manon. Dito yan tinapintas sa pamuspusan. Dito yan ko na. Rimor kam nga ruten manong name it no ka mag-check-in iti hotel ngem nagring ti cellphone na. Sinata ni nanang ko. Sa mo susumatan? Umakan. Ngem sinungbatan na ni speaker na pa'y manong. Hello nanang. Hay! Anak takadam ta ha? Hada kay kano kadamol. Nagbuhi kayo no kisine kada ta construction worker nga asawam. Asawa. Boyfriend mo ko na ko. Agawid ka. Agawid kan, panawa mo det ang lalaki, panawa mo. Sige, imbaga naman ngayon agawid din. Agawid ako. Pero panggaptan. Ha? Panggaptan niya. Nga pa nag-check-in. Kanan. Sa Balinton, ha? Kung kunak lang na jet at musadingan nak. Agawid ako, Romeo. Agawid ako. Tingkay nangigan, papagayam, ket sumagmanulaing nga paset ti pagkasalitaan ni Romeo Itilawag City. May isa ka nagitintay pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the second week idi bulan ti Marso. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya program natin nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Babayan, iti panagamat maton, the station manager at Tony Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Nakaw, nagdadakkel a premyo papagayam. Tingkay mangmangikan ita ket pasimsim patikim laeng ket napipintas tumot lang ang kay buyaen ken denggen ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Romeo Intuno Aldaw 12:30 ing ganat alas 2 iti program tinga lagi ti palabas. Yan no agbibuya kayo paki-like, paki-share ken saan kay pengen nagfollow iti page ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta page Sentencial Award paki-follow. Ket no ti YouTube channel tingkay pakabuyaan dito nga video, paki-like, paki-share ket no saan kay pa nag-subscribe iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencial Award paki-subscribe yo. Okay ba? Okay. Ket madamdama intay to ituloy nga ibasa dato intay iyababa nga pakasalitaan ni Romeo Itilawag City. May sagad itintay pagpilian nga iti best letter of the second week papagayam. Nasabat ita gabot agpukaw ti kuryente into no alas 7. Dito area mi from Santa Maria, Suyo, Talingaan, ken Metro La Paz 7 to 3. Iti dito nga daw awan ti kuryente tayo. Damandagan dato'y second grand finalist tayo. Iti naragsak ngayon na panangawis kada kayo. Ito. Adan, may kadwa nga grand finalist. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Jimmy Borromeo, Itilawag City. Daggan tayo, tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang tiragsak ko. Kadaytoy pakasaritaan ti biyagmi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdomngeg iti daytoy a programa. Awisen kayo. Dahil surat yo met dagiti napipintas a pakasaritaan yo tadaragsak ti makabang.
Kidag birthday tangal daw, ti saruno tayong ente kablawan. Di tangal daw, 11. Happy birthday kini Mark Joshua Kakal. And advance happy birthday kini Technical Sergeant Christy Estavillo from Erlinda kini Art Estavillo ti Hawaii. And advance happy birthday kini Rapi Balcobero dita Barangay Sawang San Juan Ilocosur. Advance happy birthday kini Gian Ariel Castillo iti Kabungaan B Lawag City from Kagawad and Mrs. Hill Castillo. And advance happy birthday kini na Suling, salamat din kini Jusel Ruiz, kaya gramo meten kini Randy Dakiwag. Advance happy birthday kini Juniper Ruiz Jingjing, Juniper Ruiz Jingjing Galapon, iti Abu Dhabi. Advance happy birthday kini Romel Ruiz di Tangatan Santa Ana Cagayan, salamat din kini Edmel Padaka iti Sitio Uma Talingaan, ni Liwayway Kaparas iti Gawad Galiga. Ni Josephine Castillo Lazaro, advance happy birthday, kasama tayo ni Michelle Jacinto Yamod from Miling, iti midsection, Tilawag City Commercial Complex. Advance happy birthday ni Patricio Rex Pante from Erlinda Pante Rosete, Carlina Malaki, Lilibet Alonso, advance happy birthday kada kayo. Ni Marso Rebuca, advance happy birthday. Ni April Cano, Willie Daos, advance happy birthday kada kayo. Ni Erlita Edra iti bubuos from Jessica Edra. Advance happy birthday pa kani Nessie Joy Domingo iti 31 Talingaan Sitio Uma from Mama Juicy and Papa Nestor. And advance happy birthday kani Ardel Sambosonido ken kasama ten kani Rogelio Domingo Macho di Tauma. Ken advance happy birthday kini Yung Ruiz, kini Mary Jane Ruiz Agustin, Sitio Lubot West, Talingalawag City, into 27. Ituloy ang harutin papagayam ng ibasa. Dato ay baba nga lagip tinapalabas ni pagayam tayong Romeo, iti Lawag City. Imbaga kini Jojo manong naming sa anak nga nagbalagi timbagan nga pamuspusan. Tadalatang atipa dahi dyan nga Nana Marta. Haging ka manong naming nga adain singasing ni Jojo. Partner. Ano nga tanong, agabrod ta? Agabrod? On. Bangkita ta timabalintang appliance sa Saudi. Yan tang skilled worker ta. Malmalbas ba nila ito yung project ni boss? Anyata mo, baka no bakante ta. Taramin dante nga ron. Kita kasalita ta niya, Mr. Contractor Tabarbara nga daan mo ng construction firm nga dakila kumpanya sa Saudi nga pakirekomendaran na kanata. Kasta nga ron tinaramid mi kini Jojo manunimi kat nagpinta sa gundaway. Kahit yun talaga mapanagtrabaho si Jai. Wan boss? Okay. Isagana yung kawayo, resume yo. Kalpasan na, isubmit yung kanya, tamang arami dak iti recommendation letter. Tayo patulod tayo sa Saudi. Kahit nung ma-aprobaran, akit di mayat. Agamang kami kang kaya boss. Naibagak da ito manong name kadananang kini Manong Hildo pangalam nga rod. Tikastusan. Dinamag ni Manong Hildo. Kaya sigon kini kontraktor mi kita. Diya pa yaking ko kati kumpanya sa Saudi ti mangipatulod ting plane ticket mi. Mabaling sa deduction. Kasi ang kami naglasat ti agency no agency. Basta the passport mi can malpas ti medical test mi, exam mi. Halawan. Barbarang no dahil nga pamuspusan. Katagtaldan to na dyan nga Nana Marta. Masuro na ka talaga. Kinuna ni Manong Hildo, Manong Nemi, agingga nga na-aprobaranin data nga panag-apply mi, katas taon yaman mi kini campus, kontraktor mi Manong. Agingga nga inuray milaengen ti sangpet ti plane ticket. Ibagak na ito ay Manong Nemi kininayda. Umadayo ka? Madayo ka?
tapno bumakngangan, tapno kayat nakton, ninanang mo. Di ba? At magbaga nga sumangpet ng Hawaiano. Adda, ito ka ano? Tumbigat. Ala, adda pa lang arod Manong Nemi nagdanagak. Amangan no, ore no mapanak sa Saudi, ket sumaya at tibiyag ko, biyag mi, baka Hawaiano, iti asawaan no, pagkiasawaan ni Naida, nga dito ti kayat launay ni nanan. Ngayon saan nga nabasamak Manong Nemi taura anyat araramiden ni Nana Marta panang ipapilit kininayda makiasawa iti Hawaiano. Saan na kinayat? Talaklakayang gayam, pakpakawan, kulamit ni Naida. Aging gangad, naawat bin Manong Nemi ti plane ticket mi ket nagtrabaho kami iti Saudi. Amad lang ta napukaw ti pakamunikasyon mi Manong Nemi kaninayda kas tamot ta nagdinaganak kanyak. Aging ko nakadatat adananang kini Manong Hildo nga ti umuna papintasin mi ket ti balay mi. Kalabasan nga rod ti nasurok nga inam nga bulang nga kadak sa Jai, Saudi Manong Nemi nagbalinen ti balay mi. Wen, kasla balay pakidin iti Hawaiano Manong Nemi. Ano ka kaladang katas ng Saudi. Kalimbagat Manong Nemi kininayda nga adadu pa ito ti pakakitaan iti asenso ti biyag ko. Dito gayam ti pamuspusan ko nakto. No, mapaamok to ni Nana Marta. Kalimbagat Manong Nemi kini Manong Hildo nga gurnungak tapno pagpuunan mi para iti para garamid mi iti hollow blocks. When, dahita ti input up mi nga negosyo. Kat saan nga agbangbang kagpay Manong Nemi ni Manong Hildo ni Dukit Ison tinang manage iti pagaramidan ti hollow blocks. Nga dahita Manong Nemi nga negosyo, mabalim mi paen taglako iti landok, kayog galba, kanda dumapay Manong Nemi nga construction supply. Gabota bagbagsakan na kami digiti supplier kadigiti construction supplies mga. Nainagan kada kami kini Manong dayta nga negosyo man. Naging nagasawa mo ni Manong Hildo kan tinubya na ket idi tag bakasyon akon kalpasan ti talo ay upat nga tawen Manong Nemi. Kunak, naitultuloy mi nagkabsat at kasusyo ito dayta nga negosyo. Kadidi, ta imay ninayda dito balay, Manong Nemi, tapno may ipantiili itong galmay sa kada kami. Kumusta kan? Kastoy. I miss you. I miss you more, Naida. Mga rabi ka to, ha? Kinumiyang ka. Ha? Awan, tapno mapasama ganti amin sa bali pa ipamuspusan. Awan, problema mo, naamon ni nanang kun, tawagak tagsarita kayo. Sige, tawagak mo. Nang, adak dito balay da, Romeo? Ay, kasta. Mabaling ko kasarita ni Romeo. Na inaamon, sarita kay kano. Napagrabi yun, nana, ay, kastawat kang kanak ko. Kaano pa sangpit mo? Dilaan kalman, nana. So, ang inawis ko dito ni Naida. Alawan, katala po. Nagpintasan di balayo sa kita na progreso data negosyo yo. Una na. Kahakata adan pangbiag ko. Iti nagpamilya kami kiniya Naida. Nana, apay nana pa lang arod. Nanang, Romeo anak ko apay. Umiyan ni Naida. Alawan, umiyan. Tagaramit kayo ti apukok. Ay, magkasar kayo to matla nga dagos Una nang, ikasar ko, ti anak yo. Alawan anak ko. Idjay ko nga naparukma Manong Nemi ni Nana Marta. Tigaya mo urayin na pamuspusan ket umasenso ti biyag ko. Nga nagbalin nga karit kanyak dayta nga pananguyaw na kanyak. Dakkel tinaitulong ni Nana Marta. Gabot sana kasi jay ko nga mata pobre, baka jak na panunot at talaga tinagabrod. When,
Jay iya sunsok, dayjay iti pamuspusan, kadda kaming mitlaeng, tinagasawa, kininayda. Iti balay mi, manunay mi, ijay tinagnaidan mi, ket ni Manong, Hildo nagbalay iti sabali. No bay da kami nga kapsat, kenda kami nga upat. Da kami nga agasawa, kininayda, Manong Hildo, ken ipag ko, ken ninanang. Da kami iti bang manage iti construction supply put up. Nadan kami ti talo nga anak kini Naida ket makananama manong name iti naranyag masakbayan dakitan. Dahil nga ron ti pagkasarita, ket thank you iti laing mo nga nang iba sa ket sapi kumat at dapat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bihag. Tungar agyaman nga pagayam mo, Romeo iti Lawag City. Thank you, Romeo. Thank you, Susan Tomas. Thank you for watching, Susan Tomas. Kasama tayo, kininor Maylin Bragas Biscara. Ayun. Kaya amin-amin nga nagbuya. Salamat kada kayo. Kaya napipinas mo lang ngayon kayo denggan, buyaan into no 12:30 to 2 itilagip tinapalabas DCJC Action Radio. Dito kit abobalaeng ngintay inbasa. Dito page di paring day. Thank you for watching.